سزایên aboriyên Amerîka li ser Sûriyê bandoreke xirab li rewşawî welatî dike û egera derbaskirina kel û pelan diriya Rojavayê Kurdistanê re dike rojev. Lê ji ber hema sezayan rêveberiya xweser jî nikare bi serê xwe kel û pelên xwarinê yên ku ji başûrê Kurdistanê derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin bigihîne navxweya Sûriyê. بدعات مثلا وكان كردستان تي زيتي او باجانا تي غرات برتين ماجي تي بدعات اجج كردستان جمرتي دقم ركستاندن اتي ابراهيم خليل وتي سيمالكا اما اقدر يا من بجرتي ازانترتي او بدعات تركي طبعا او جمرك تاني تستاندن وبدعات الشامي جيتي پر بوهابويه او جي باعتبار عقوبات امريكا لسر هنا وورقات سويدا كتي دولار بوهابويه ودعات سوريا انا قالك جي ما قد كرنه بوهابويه نماتي هرچند ji ber dorpêça aboriya ku ji aliyê civaka navdoletî ve bi ser Şamê de hatiye sepandin birna kel û pelên hawirde qedexe ye lê Odaya Bazirganiya Rojavayê Kurdistanê plana wê derbarê wê yekê heye ku kel û pel ji kargehên Rojavayê Kurdistanê bêne şandin û di wê demê de tevgera bazirganiyê li Rojava bihêz dibe. استيراد وتصدير بابدور افتشنا بمردر باس نبوهي عاد دوا انجخ تاني تيري ملتي روش افابك بس بروجين ابوري معامل مصانع هن الفرتشيد بن بريد ماكي مرادك واد بيسونه وسيه مهيد هبو قوتن انه ام احتمال هي ام بيش كبين تطور كتير شكل هجر زيدي اكتفاء ذاتي شوف وش غي ابقارن درباسي باجار دن اسوري كن ايش دربي روش افاي درباسي باجار سوري ترمكن ji başûrê Kurdistanê ve diriya deriyê Sêmalka, ji Tirkî diriya Mertala Furatê û bajarê Munbicê de, her wiha ji aliyê hikûmeta Sûriyê ve û diriya bajarê Tebqayê de kel û pel derbasî Rojavayê Kurdistanê dibin. Ku di haleta girtina yek ji van her sî deriyan jî her du deriyê din pêdewistiyên bazara deverê diparêze. Sûriye ji milê aborî ve bûye sê parçe. Hikûmeta Sûriye ku bi awayekî fermî serederiyê bi hevalbendên xwe re dike û navçeyên Mertala Furatê ku ji aliyê Tirkiya palpiştiya aboriya wê têkirin û Rojavayê Kurdistanê ku diriya deriyê Sêmalka û başûrê Kurdistanê ve pêdewistiyên bazara xwe dabîn dike. Ji bilîriyên qaçax jî her sî alî bi awayekî fermî serederiyê bi hev re nakin. Lê şarezayên vî warî dibêjin جدرین آبوری چبه و کوبه بلا ببه لگرینگ او نرخ لیره سوری جوها ارزانتر نبه چنگی بداکتنا لیره سوری توایا آلیان زیانی دبینن ویویان فتاح روداو قامشلو